Magwin. Lerato o tagile online. So, ke tle ke bona batho ba ntši o foro tile suit e hatla le roko. A bona ile gore re neelane di-measurement ga botse go go patage wena wa roka o le mo le go ke then ke a go wena o disha roko mala ke o tile suit wena motho wa delivery you are in more ya ba Go ra gore nga ba re you are in more. ka business law kwenu ba go rong jwale o a breach of contract wa tebana I can sue you a ke re go bile le agreement wene ko re le ga nka order keke ga ra re go kopana ka 2 o na tla ka 3 ke na le kgetha go se ka hle ke sa itšea kanya ka tšhelete ka breach of contract ra talelana ga botse mmagaeng ga mbualo talelana ka kuzu le tletse lenyatša ka kuzu nna motho nka molokisha a o ka nne a jaaka o ka nne wa go male keke tere ke tere go ra gore program ra tsa gore peitekele o tlo sega keke ka nako mang What's that else for bona ba ntse. Na go se re program re tsa wena ka relationship. wena o tseba Ao ka wena latela titi. ba le business lo ba tlo e bona gore e bereka jang Ah, ba bothata go ra I'll ba. sue you. A ke re ba pala le go reka dipukwana sue you. tse just pedi bana ba le busy ba Breach of WhatsApp ba contract. mehle. Hey, se ma sa eng se reng. ra kwane O tšwa fa o ona bala. re kwane ka nako and just because gore hey re boletse ka ba WhatsApp go a sainwa fela ana di tax tšela ke signature Wa nka ke re. re kwane ke agreement you're going to deliver this cake ka 12 Saturday what A palla ka bona go botsisa le o nna. santse gore a bona E sale gore e- go ne go a le mathatanyana a phone magwene nako le ra go kwana ka yona a e sa tlo kgona ke tlo tla ka nako e if ke a dumela ntene ke mo accommodate a ska tla change gape le yena gape nna re tlo be le speaker mmotong Wa kwešiša. mokete go hlokana masone re sa bile ditše batho ba re tlwaelele tletse lenyatšo nka ota sutua nne ya rokwa mosela okay kore go ba e betogo ile e kanyana nke ke ya mepopiana wa sega nka go hlakišetša Ka go kombao.